kanda subscribe wowe ugeze hano bwa mbere kandi nawe tubana umunsi ku munsi. Wibuke gukora share, like na comment, ubundi tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye nk'uko dusanzwe tubikora. Njye wumva nitwa Claude, iyi ni CR2 Entertainment ikuzaniye aya makuru. Nta makuru asohotse mu kanya gatoya, aho muri Qatar ya nama ikomeje kujya mbere, hari imyanzuro byarangiye igezweho, kandi nshaka ko nawe umenya, wowe ukurikiranira hafi ibijyanye n'intambara iri kubera muri Congo. Wowe wakande subscribe, ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. AFC M23 na leta ya Congo byemeranyije agahenge bidasubirwaho, nyuma y'uko byagiye binanirana, ariko tukanumva ko M23 yongeye kujya kurwana na leta ya Congo kugira igaruze twa duce yari yavuyemo kugira ngo babone uko baganira. Ariko kuri uyu munsi byarangiye amasezerano y'agahenge ashyizwe hanze, hasohotse ibaruwa ibyemeza neza cyane, ndetse basaba abanyamakuru ko babishyira hose, bakabishyira hanze, buri wese akabimenya, kugira ngo yumve intambwe yagezweho muri Qatar. Umutwe wa AFC M23 rero urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, RDC, na leta y'icyo gihugu byumvikanye ko guhagarika imirwano imaze igihe bihanganyemo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze guhuza impande zombi muri Qatar bibe mu mwuka mwiza. Ibi ni ibyatangajwe rero mu itangazo rihuriweho n'impande zombi, ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka kuri uyu wa 23 Mata 2025. Itangazo riragira riti: mu mwuka w'ubwumvikane busesuye n'intego ihuriweho yo guharanira amahoro binyuze mu nzira y'ibiganiro, abahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'umutwe wa AFC M23 bagiranye ibiganiro by'amahoro byabereye muri leta ya Qatar. Nyuma y'ibiganiro byabaye mu mucyo no mu buryo bw'umwuka, impande zombi zumvikanye gukorana hagamijwe kugera ku masezerano y'agahenge azatuma ishyirwa mu bikorwa by'ihagarikwa rirambye ry'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi rigerweho cyangwa se rigerwaho. Itangazo rero ryakomeje rivuga ko impande zombi zumvikanye guhita zihagarika imirwano ako kanya no kwamagana burundu amagambo y'urwango n'iterabwoba, ndetse no guhamagarira rero abaturage b'ingeri zose kubahiriza izi ngamba zagezweho. Impande zombi kandi zumvikanye gukurikiza izo ngamba zavuzwe haruguru, zivuga ko ari umusingi w'ibiganiro byubaka bigamije kugarura amahoro arambye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'akarere muri rusange. Ibyo biganiro bizibanda ku mpamvu muzi y'iyo ntambara ikomeje, ndetse n'uburyo burambye bwo kuyirangiza mu burasirazuba bwa Congo. Abahagarariye RDC na AFC M23 rero biyemeje kubahiriza izi ngamba guhera ubwo ibiganiro bitangira kugeza aho bizarangirira habonetse umuti urambye, ndetse basaba abanyekongo bose, abayobozi b'amadini n'itangazamakuru gushyigikira no gusakaza ubutumwa bw'icyizere n'amahoro. Bashimiye kandi rero byimazeyo leta ya Qatar ku ruhare rwayo no ku bwitange idahwema kugaragaza mu korohereza ibiganiro by'amahoro. Iyi ntambwe rero y'ibiganiro itewe nyuma y'igihe gito ya Qatar ifashe icyemezo cyo kuba umuhuza mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ku wa 18 Werurwe 2025 nibwo Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yahuje Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa RDC mu biganiro bigamije guhosha umwuka mubi umaze igihe hagati y'ibihugu byombi. Ibi biganiro byakurikiwe n'uruzinduko rero
abahagarariye AFC M23 barimo umuyobozi mu bya politike wayo Bertrand Bisimwa na Colonel Nzenze Imani John ushinzwe ubutasi n'ibikorwa bya gisirikare bagiriye muri Qatar. Icyo gihe leta ya Qatar yaganirije abahagarariye AFC M23 bayisobanurira impamvu yatumye bafata intwaro n'icyo bifuza kuri leta ya RDC. Ibirambuye kuri iki kiganiro ntibyagiye hanze kuko impande zombi zumvikanye ko bigomba kuba ibanga. Icyo gihe kandi intumwa z'u Rwanda n'iza RDC nazo zahuriye muri Qatar ziganira ku makimbirane ari hagati y'impande zombi kuva mu mwaka wa 2022 ashingiye ahanini ku rugamba rwa AFC M23. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko yavuye ku izima yemeza ko kuganira na AFC M23 nyuma yaho umutwe wari ukomeje kwigarurira ibice byinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru nifuje kuyabagezaho ngira ngo namwe mumenye ibiri kugenda bivugwa ku ntambara iri guhuza AFC M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngiye bayakugezagaho nitwa Claude, kanda subscribe tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, ubundi uzajya ukanda like na share na comment, ubundi dukomeze tubane umunsi ku munsi. Murakoze. Banyarwandakazi, twabazaniye za ntebe z'imigano, turazikora ahangaha dukorera ku kiraro uva Nyabugogo ku kiraro cya mbere ku Kinamba. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 Kaze muri Mambo.